Programiranje u Pythonu datoteke. Zadatak u datoteci ulaz THT s upisanim redom neparnih brojeva od 1 do n, gdje je n manje od 30. Dodati u datoteku neparne brojeve do 50. Znači imamo redom upisane brojeve od 1 do recimo 15 i potrebno da nastavimo dalje da upisujemo 17, 19 tako dalje do manje od 50, znači do 50. Prvo ćemo otvoriti datoteku ulaz THT, evo ih, znači ona je na D disku, folder vežbe. Otvorit ćemo i evo vidite upisani su broj do 11, već vidimo znači kursor nam staje znači odmah iza broja 11, znači sljedeći broj kada budemo upisivali treba da pređemo u sljedeći red, znači prvo new line pa da upišemo broj, da ne bi ovdje zalepilo za ovaj broj. Znači idemo znači da to uradimo. Prvo ćemo otvoriti datoteku. Rekli smo da se datoteka nalazi na D disku, folderu vežbe, ulaz.tht i otvaramo je za čitanje. Pročitat ćemo sve podatke i zapamtit ćemo posljednji podatak, to je posljednji broj koji je upisan. Znači prvo ćemo proći kroz cijelu datoteku, pročitat ćemo znači sve podatke. Znači neka bude for broj in dat i čisto ćemo broj jednako int od broj, sve ćemo pretvarati u integer. I u posljednja vrijednost koja će ostati u ovoj promjenjivoj broj je posljednji broj koji je učitala, u onoj našoj datoteci to je bio 11. Zatvorit ćemo ovu datoteku i otvorit ćemo je za dodavanje. Dat jednako, znači mod dodavanje. Ajde prekopirat ćemo ovo. Isto sve, samo menjamo R, znak znači za čitanje, stavljamo znak za append, znači dodavanje u datoteku. I sada ćemo pokrenuti ciklus for, neka bude a in range. Znači posljednji broj koji je bio upisan ima vrijednost znači u promjenjivoj broj, to je bio 11, znači mi idemo sljedeći broj plus 2 do 50 sa korakom 2. Uvećamo za 2. I rekli smo znači dat.write. Prvo ćemo staviti znak novi red da nam ne bi zalepilo za onaj broj prethodni. I plus upišemo broj a, ali ga pretvaramo u string str od a. Znači upisujemo to. Zatvaramo datoteku opet. I sada ćemo ovo da pokrenemo. Znači ovdje smo krenuli do sljedećeg broja neparnog. Upisujemo, ali prvo prelazimo u sljedeći red, pa upisujemo broj i zatvaramo datoteku. Pokrenut ćemo ovo. Nema grešaka. Ajde vidimo. Otvaramo folder vežbe, ulaz i da vidimo 1, 3, 5, 7, 11, 13 i tako dalje do 49. To bi bio taj primjer. Stavit ćemo na teku. Evo ovako. Znači kako smo dodali brojeve u datoteku.